Ova me bijela pera malo zbunjuje. I sad da su vam neki ornitolozi, one se uglavnom bave... Ma imamo kolinca. Imamo, evo ga. Evo nas na terenu. Evo dajte da ja gledam da vi to... Ajde. Ovak fino. Evo grabljevice. Inače će doći sutra i prek sutra. Će doći ornitolozi koji će s vama još malo to u detalje. Malo da se vidi ljude kako rade. Hodamo. Pa gledaj, to je sastavni dio terena. Da, lijepo. Bravo mi je. Evo ga, da li sve gledate u to? A čujete? A sjenice na vrhu ovog. Te složene mreže, tako da... Čekaj malo. Evo, hajde, pusti. Čekaj, daj. Evo ovak, čekaj, ovak sam. Evo. Tako. Sad ih natakne. Taknemo. I sad vi ćete paziti da ovo ne padne na pod, može? Evo, znači, podmećite se ovak, tu ovak. Da bi nama bilo bolje, idete poturati koja freka. Ovak, samo da ne padne. Uvijek to Sad. možete i tamo ju podržati. Evo, Inače, kad polažete isti za prstenovače, ne smije vas biti toliko da rastegnuti jednu mrežu. Nek neko da nese štape. one štapove jedan par bar. Nisi moćek. Može i dva. Evo, sad ćemo mi malo pogledati da li je to sve kak treba. To vjerojatno. Nestane te čarolije. Ona je opet pokrila. Da, nekako zgužvaj pa stavi na vagu. Mogu još slikat. Može. Ali postoje stvarno male vagice na pero koje su imate 20 grama, 40 grama, 60 grama. To je jeftino. 100 eura jedna. Znači 20, Pa nije, ali 21,2. Ovo je originalno kupljeno, a ovo je domaća proizvodnja. Ovo je samo za ove male. Znači, to je to. Evo će neko pogledati iz bližega. Kaj dragate, kaj mislite kaj ono osjeća? Ovo je na debelu. Na tanko i debelo. Ajde još ovo. Moglo bi prije nek što počnemo. Gori, gora, gori. Idete bolje 10 puta nego njima. Da. Pa kad se to tak radi. Znači se ovako. A šta Prema vama. Ajme, ne. Ravno u kombi, mladen. Ajme, Tak se to radi. Svaka čast. A daj, ovo nije fan. Vratimo. Onda mislili smo da će biti malo smotanije, ali fakat dobro ide jebote. Pa Mladen zna cijepat drva. Točno odmjerava sve, Jebote, lede. A ne mreš ju zatupit, nije bet. Da. Da, tupa je već totalno. Nek mu neko drži. Ne treba, vidiš da može. Koji je toliko autodestruktivan? Nije, super je i Još jednom i gotovo. Ne bude. Ne bude. To ti moja mama napravi za 5 minuta. Šta? Moja mama to napravi za 5 minuta. Reci Marina, kako to tvoja mama napravi za 5 minuta? Moja mama je dijete sa sela.
Ja sam dijete. A što ne možeš to samo ovako? Ćao. Sandra, komentiraj. Neću. Mi ne ovo. Mislim da je mladen za ženi. Kroz ovo me piču. Je. Piču. Piću. Sam ti bacaj. A vi imate specijalnu tehniku razvijenu. Ja sam vam rekla da mu ide bolje nego vama. Swinging the X, tako zvani. Nemojte tako, kamera mora biti mirna, nemojte me nasmijavati. Zato se to radi na panju, a ne na betonu. Pa maknut ćemo ove... Nalaziš negdje neki panj koji nije zauzet velikom teškom kamenom pločom? Pa maknut ćemo tešku kamenu ploču. Izvolite dame, maknite tešku kamenu ploču. Evo asistent se ponudi, on će nam maknuti. Neću. Neću. A da me pustite da se jednostavno igram. Pa ko tebe brani? Evo mladene, nećemo... Vi nešto hoćete tu mijenjati, hoćete ovo, hoćete Ne samo da ono. vas puštaju se igrati, nego i uživaju pri tom. Ne dopada vam se ovak, ne dopada vam se onak. Može se dvoje, jedan da kao da imate sobe koristite sagnjenine. Radit prezentaciju o ptićima. Ne, ali će biti na YouTube-u. Evo Ana sad mahni. Kak si znao i ti da je muško? Ti samo muške loviš. Squeak, squeak. Ne, sad se nećemo glasati. Sad Da, nek neko Za kameru neće, da. Parus Majer. Ja sam sređivala sa kao. Ima još. Ajde. Oni rade kao... Će ovi svi vidjeti to? Dosta srednji. Čuj koji je. Zvali smo oko god hoće da dođe. Dođite malo do obale. Ne, nemam te čim bosnu. Sam još putnula. To će ti se vjerojatno čuti. Sad me još tučeš. Pokret zvuči. Evo bika tamo. Nisam mogao. Vidite bika u sredini, tamo je crni veliki. Isuse Bože, ne bi da me taj dohvati. Za njega se... Mislim da je ovo strgano. Ubit će me. Drži. Ovo je neka strgana. Smiješak? 100%. Mislim, možete raditi komotno dok... Mane, kako je to?
2 klopke, nego da podignete... Ako jedna ne upali, druga će sigurno. Razumijete, i ako stavite klopku nasred ravnoga, ma više neki će nikad riskirati doći kad je sova u šumi nasred ravnoga da bi jeo tu vašu... Morate negdje staviti gdje se on sjeća sigurno. Na neku njegovu stazu ili put. Jaja od nečega. Ovo što smo mi kupili se jeli. Da se ne biste zeznuli ko ovo jedan asistent iz botanike. I to je tako 2 godine bilo tamo u Jezgrišću, taj Gigi Pušer. Prstima klepni. Mah, mah. Ima, gdje? Evo nam vodenjaci. Dajte malo pogledajte taj buk. A neko bi mogao i poljubiti. Pusti ga nek ide. Da, pusti ga nek ide. Lovit ćemo, ne može pobjeći, oni su spori su te. Kako nam se prijeti. Evo vidite kako. Jer možete uopće sad... Dajte ovo. A sjekira nam je ostala ovoga u... A šta će nam sjekira? Da ćemo mu glavu odsjeći. Imam ja švicarac. Držim ga za glavu. Moram ja jednu sliku napraviti. Evo da? Makar imam foto. Ne rep preko tijela, to je ružno. Ajde, Mići. Poskuci su simpatični, tako se ne vezi. Vidi kako si lijepo. Nemoj nogom, nemoj nogom. Evo ga, kako napada, a? Ne napada, brani se. Ali vrlo često lažni napad, glumi, nije to da ona Ovo je bio suhi. Bez otrova. Ma joj, ma staviti ti, ma da, ego ti je povređen, siroto stvorenje. Ajde. Lijepo mi se spakire. Može mi neko moj fotić dodati? A di ti je? Ovaj veliki crni, na desnoj narmenici. Kaj bi bilo da to ugriza, recimo? Kaj bi bilo? Pa prvo bi pričekali neko vrijeme, da vidimo je li uopće mokri ugriz ili ne. Mrda se. Čekaj da ga... Daj ti meni fotić samo, daj ti meni. To će Čiko Mladen sve sreći. Čiko Mladen će ga ugrizi. Ako on ugrize mene, ja ću ugriz njega i onda smo kviti. Možda imaš neke fujke bakterije. Imam. Kako me pikira. Ma ne pikirate, vi ne vidite. Vi ne vidite. Plavuše, ovaj voli plavuše.
Zmija na zmiju. Joj, sad imaš trunje u ustima. Marijanči, ne mahat s rukom tu. Nije oprala zube, ajde. Kako je ti? Golim rukama nemojte prilaziti bliže od ove udaljenosti. Gle, ja uvijek imam jedno oko na njemu. Uvijek, ako ga nemam poklopljenom rukom. Mir ljudi, vidite da nema razloga za frku. Pa niko ni ne paničava. Ja na kako moram pozirati. Nije ti to ništa. Može biti potpuno cena bez šaja? Da, Može. ovdje su ti uglavnom ženke potpuno crne. Ja sam lani jednu gnjavila pola sata. Nisam mogla skužiti da li je ova ili nije. Pa ne na fotu. Zaslinit mi objektiv. Bezobrazno stvorenje, to ću morat prat sada. Uglavnom da nije otrov. Da je otrov, to bi već bilo zeznutije za skidati. Sliniša. Da, baš. Mir, hajde. Daj jedan profil lijepi da drapnemo. Dajte se riješi malo. Pa snimam. Ljudi, upoznajte Slinišu. Sad je slike. Sve. Šta otvorila usta. Nemoj me trkat. Ima noge u pozadini. To moje. Gledati u Photoshopu, samo ti slike glavu. Ajde, zimi. Zašto ne zamiraš? Pa hoću i Mladena snimiti kako... Nisam ja Morao i bitan. bitan. Snime beštiju, nisam ja bitan. Dobro, ja ga držim. Zapamtite kak ste sad stajali oko mene u ovom trenutku. Čekaj. Da ne krene glavom. Jer je to trenutak kad ćete svi umreti. Mutno, nažalost. Moramo popraviti. Moramo popraviti jer ćete se vidjeti u oku zmije. Eye of the snake. Da. Ček, pozirajte svi. Tako sam ja iza njene glave. Tebe onda ne vidi. Tebe se ne vidi. Vidi se mene, ko stoji desno iza mene. To jest, ne, lijevo iza mene. Ti, tebe se vidi. I tebe se vidi. I mislim da je to. Koja privilegija je. Čekaj da se maknem polako. Leona želi se sve Ko prva i osnovna stvar, oko čovjeka koji radi s otrovnicom se nećete naguravati. Molio bih da ovo neko tamo stavi, hvala. I nećete raditi ništa meni iza leđa bez da ja ne znam da mi nešto radite iza leđa. Sliniša se Ili oko mene. sakrio. Ja ću se sad pomaknuti i sad ko hoće doći na ovo mjesto, drapat fotke odavde. Ja ću. Gdje je Sliniša? Ajde. Samo makni tu crvenu ružnu rukavicu. Onda će četiri. Mladana morat spašavati. Zašto? A mislim da je skineš. Ne, da ju maknem iz kadra. Čekaj, ovaj moj počeo pozorica, evo ga. koga Jel vidite od kud do kud su pluća? Ne. Pa vidite gdje se povećava i smanjuje. Baš. Sad će izdahnut. Da. Da. Odavde do sima. Makni to! Breathe in, breathe out. Kako diše. A sporo diše. Ovo vam je tipični Vipera berus berus. Sad će skočite, vidim je. Neće skočit, ne može skakat. Jako lijepo. Priprema za napad. Ne priprema se za napad. Nego za bijeg. Priprema se za bijeg. Maknite svoju ružnu Za rukavicu. obranu, dobro to. Obrana je jednako napad. Ne. Jemo, ali Obrana je reakcija na ono što se zmiji dešava. Napad je akcija koju zmija poduzme bez neke prethodne. Znaš da se ona zove riđovka, pa baš i nije riđa. Zato E, a- zašto se zmajor a kak zove su- zmaj ako ne riga, zmajor ako ne riga vatru? Mužjak je sivi, a ženska... Ženka je malo onakva smečkasto vuče. znaju vuč malo. Da. Ženka je smečkasto. Koji poskog isto. Kako pozira? Da. Ajde, pa Mucek. Odi, ajde.
Ok, možeš prekinuti. Iz kojeg smjera, bilo kojeg? Ne, ako se stoji u centru i pogleda prema Zagnojnu, Aha, i onda je tamo ovo. tamo, Jer tu Gorski kotar je specifičan da može biti sunčano usred ljeta i onda za svak vremena da se opere kiša. Traže se vodenjaci. Ne biste vi njega vidjeli, onak malo to, da, malo se smijenite. Vi? Je. I vidite, gledajte, nama nismo 100% sigurni, ovak evo ravno, ovak nekaj stoji dole, to vidimo. Ne trebate ići dalje, samo izvucite to. Ovak, gledajte, ovak ravno tu. Ne, malo tam. Tu, tu. Sad ste nad njim, A ne, tak ne budete u ne budete vi njega tako uloviti. Pod ispod mu morate staviti. Tu je jedan, ali ovo je obični. Sada se izvježbate malo. Ovo je bilo. Kada je ona bliži, onda je lagano. na kraju ja nju moram. Ali što odite preravno prema dole, a slučajno vidite dobro. Evo, vidite ispred tebe. Malo bliže tebe na lijevo. Ne, gdje si ti nekako nešto od ove trave, ali vidiš naravno. Tak isto, kad nismo mogli uloviti, dajte sad bom ja. Da vratit ću, nisam nije. Šta? Baš često. Najvažnije je upornost. Jelena, to! Ajde, onda ga tam malo pokaži. Odnesi ga tamo. Jelena sad pobjedničko kupanje. Da. To je veliki taj. Je. Pa taj je, vidite, u naturi. To je važno mjesto ovo tu. Čekaj, nemoj Mihilu splašiti. Pa ne, meni je stajalo sat vremena. Kaj niste ju Gdje A rekla sam. Ne školji se. Daj mi vidjeti kako nam bude ide. Ženka Karnifeksa. A Ženka? Ženka. Ženka, da. Aha, za šišanje. Da. Jer je ovo mjesto gdje bi oni išli, a ovdje bi se, ovo se da lijepo zagraditi cijelo. Ali za to bi trebalo. Ne.
Kakva dobra plukica. Da, ono gdje su bilo predavljeno ovim režim. Tamo se ne Moraš biti. Ali molim veliki dim. Pa to na jednom dimu da cijelo cigaretu. Ako hoćete veliki dim da ja počnem vatru palit. Da. Ali bilo je hladno. Ono na večer. Kako ja izgledam? Ja se jesam pa pogledaj. Ali takvi ženske trebali su mislim da nisu uske. A onda to je teško ja. Drvo složeno, Ovo su sve babuške. Ha? Sve babuške. Sve babuške, znači babuška je Potirala karas. Karas, a sad je babuška. Babuška je prevladala karasa, a karas je onak jedna vrsta koja pomalo izumire. I mi nalazimo ovako, gledajte, di karas, pa čudna neka mjesta. Sad ga više nema. Ako se razvije je ženka, uvijek ženka. Tako da će većina biti ženka. Da, vinogradno. Kako je prepoznat razliku od drugih? Kakve su ovi dole ne miču? Samo je preko prosjek. Iš ti letiće stvorenje šta mi letiš oko glave. Čekajte na tu kraj najvećeg blata. Isuse, šta je ovo, neka vrata? Zato su vrata kaj se... Ustava, kolegice, ustava. Ustava. Ma kakva kiša. Bome je. Isuse, što je strašno. Nije, tiho sad snimam. Kaj sam to namješala da je tako? Dobro, loše. Ej. Nemi mi golj. Mada je tu jako mokro. O, nije. Da. Dakle, bombina varijegata, žuti mukač, to je ovoga, kako je ono boje na ovo narančisto bojenje, kako se naziva? Ne, to ono kad se... Aposemija, da. Kaj je ono kad napravi, kad ga ovako lupite po glavi? Onda se okrene. Onda se ono... Ali nije, ovaj se neće, više ovaj malo više izmaltretiran. Ne, baš kad je maltretiran do oči. Evo ga. Endemsku falne. Sad izgradnja ovih hidrocentrala i sve to drugo, to izaziva vrlo velike promjene na tim rijekama. Recimo Cetina se ima tih 5 hidrocentrala i voda je potpuno promijenjena, veliku akumulaciju. Jeste vidjeli Peruće, sjećate se? Velika akumulacija, puno vode koja se zagrijava i sve dole je drugačije na te Frančevići, Đale, sve te hidroakumulacije koje je zapravo jako... A nije samo zanimljivo je kad smo već kod ovog izvora rijeke Cetine i onda je Rude. Znate, ona Ruda, najveća pritoka Cetine. Ruda je kod prije Trilja utječe u Cetinu
I zanimljivo je da, znate da tamo postoji na Rudi ona hidroelektrana jedna, koja zapravo dobija vodu iz Buškog blata, koje je gore plitko. u Bosni, u Hercegovini, iznad ovog izvora Rude. I zanimljivo da zbog zagrijavanja ove vode koja se procjeđuje na izvor Rude, temperatura na izvoru vam je 2 stupnja više nego što je na izvoru Cetine. Što jasno automatski ima velik utjecaj na... Nije. Ali drži na vuku. Ne, ali za vreme razmnožavanja klen ima ovako malo crvenkaste peraje. A dobro, kako će razlikovati crvenperku od klena? Pa to nećemo sad u to ulaziti. Crvenperka je potpuno drugačija od klena, evo samo da vam to kažem. Ako hoćete baš i možemo razlikovati. Ona je ovako malo više, ima terminalna usta koje su prema gore, inače vrsta koja se hrani biljem i koja je u nizinskim dijelovima rijeka, a klen povremeno, naročito za vrijeme mrijesta sada, inače mi kad smo bili lanjske godine nije bilo toliko klenova u ovom gornjem dijelu, ali on dolazi u gornje dijelo, bilo da se hrani sa jajima od pastora, bilo da zapravo i sam položi ovdje inače, ikru. U gotovo svim vodama koje imaju, to je taj salmonidni dio, ona dolazi. Nije lako raditi s ribama. Imamo, gledajte, kažu da je taksonomija potočne pastrve sramota evropske ihtiologije. Mi imamo jedno 4-5, tu smo nabrojali milion vrsta, 4-5 podvrsta, tako da uopće nema smisla da ulazimo u detalje. Jedino što možete ovdje vidite ove lijepe točke, neke imaju točke, neke imaju križiće, neke imaju jače crveno, neke imaju manje crveno, to jako ovisi u kojem vodotoku su. Peševi. A to nisu ti koji nećemo pucati na svijetu. Hoćemo, oni ti ne mogu. Ja hoću ove u sladbenom ruku. Ovi drugi me ne interesiraju. To ste već vidjeli. Sad kad bi mi radili populaciju, mi morali staviti bloknet, znat površinu i izloviti sve što treba. Ovako, za raznolikost nam je dosta samo naći vrstu. Koji ovdje ima jako malo je, na primjer, malo. I nakon nje ponovo je, ajmo reći, čista bukva i to su predplaninske ili subalpske bukove šume. To je posebna zajednica. Imate točnu granicu. Mast. Treba mi se Evo nas na 1430 metara nadmorske visine, otprilike. Evo ostatak ekipe se još penje. A mi idemo još uzbrdo.
Tamo u daljini pljušta kiša. Mi smo došli na vrh. Malo vjetar puše. A nam je super. Jel tak da nam je super? Ne ignoriraju me, dobro. Ovo kaj radi tamo. Mara pa do onih svih. A ovo? No to kopnice. Da, u principu pavlice to su kopljeni. Da, u principu nisu. Ovo su vodene, vidite, ovo su vam, to su oni heteroptera, raznokrilci. U principu to su oni, to je ona zajednica neustona, dakle oni u principu... Cretove ugrožava dakle melioracijski zahvati i sušivanje, ali isto tako ugrožava i ljudsko djelovanje. Osim toga, ovaj cret je bio u jako lošem stanju prije nekakvih 20 godina. Jednostavno šumari su tu bacali nekakav materijal drvni i zatrpavali ga i onda je profesorica Topić našla ovdje, upravo da je to lokalitet od ove vrste Calepa lustris i onda se pristupilo akciji čišćenja, nekakve zaštite, eno tamo je i tabla gdje možete naći nekakve podatke. Vidite ovdje položene cijevi jer se provodila višegodišnja mjerenja upravo razine voda, jer u razini voda će ovisiti i opstojnost, odnosno hoće li taj cret ovdje još duže moći biti ili ne. Problem s cretovima je još naravno sukcesija, naime cretovi su jedan prelazni stadij, pogotovo u ovakvom klimatu kao što je naš, gdje, da ubrzamo stvar, zamislite jezero neko, gdje onda dakle uslijed procesa, razgradnje, taloži se sediment, počinju rubovi obrašćivati, močvarne vrste, nekakvi trščaci, rogozici, jezero se puni, onda prelazi u nekakav cret i kasnije, ukoliko klimatske prilike to dozvoljavaju, skroz se napuni sediment, tvari i raste nekakva klima, zonalna vegetacija, što je često, pogotovo kod nas, šumska vegetacija. Problem je što za raštanjem razne trave koje ulaze, pogotovo linija cerula, koja je inače trava koja dolazi na vlažnim područjima, zasjenjuje biljke creta. I to vam je onda ona priča gdje biljke koje su prilagođene na malo ekstremni život, vidite, nisu toliko dobre u kompeticiji sa biljkama koje ne uspijevaju na ekstremnim staništima, ali su puno bolje u korištenju resursa na nekakvim umirenim staništima i onda zasjenjivanjem dolazi do daljnje degradacije cretova, gušenja biljaka karakterističnih za cretove.